Ndabasuje nanone mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye. Mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose Nyagasani atanga. Tugarutse kongera kwiganira ku makuru y'imikino agenda avugwa hirya no hino mu mikino, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda hari amakuru menshi ari kugenda azamuka muri siporo zitandukanye. Turaza guhera mu mupira w'amaguru, tureba muri basket ndetse n'imikino ya GMT igiye kuba izamuka hano mu Rwanda. Ni weekend iri bize ku basportifu ku mikino y'intoki, ariko ni na weekend irimo indi mikino ndetse n'amatransferi agenda avugwa mu buryo butandukanye. Iyo twaheraho ni mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Sport harimo amakuru ashyushye. Ikipe ya Sport amakuru ashyushye aravuga ko umugabo wayikiniye igihe kigera ku myaka 5, uyu mugabo n'umugabo w'ibigwi byinshi cyane, n'umugabo wayibayemo igihe kirekire cy'imyaka 5, akayibera kapiteni, akayifasha gutwara igikombe cya shampiyona, akayifasha kugera mu matsinda abareba bahora bavuga, akayifasha no kuyarenga. Bahora bagarukira mu matsinda ariko baranayarenze bagera muri 1/4 kirangiza. Numwe mu bagabo bayifashije wari kapiteni wayo icyo gihe. Ni umugabo ufite ibigwi kuko mu mwaka wa 2009 n'umukinnyi wakiniraga ikipe Atletico imaze gutwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda mbere yo kwisenyuka ijya mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Yari umugaride wayo bajya gukina muri Sudani. Ikipe El Merreikh ku mukino ubanzi batsinda ibitego 6, ariko bavuga ngo ni umugabo witwaye neza, wakuyemo imipira myinshi, ibitego byashoboka kurenga ibyo. Ikipe yarakomeje iragenda igera kuri finale. Kuri finale ihura n'ubundi ikipe ya El Merreikh yari yabatsinze, bayitsinda igitego 1-0, batwara igikombe cya Sekafa. Ibi ikipe ya kabiri izanye igikombe cya Sekafa mu Rwanda nyuma y'ikipe ya Rayon Sport yagitwaye mu mwaka wa 1998 yakizanye hano mu Rwanda. Ibi ikipe ya kabiri yari bikoze mu mateka yo gukura igikombe hanze ikakizana mu Rwanda. Yari bifashijwemo n'uyu mugabo tugiye kugarukaho wamaze kuba yinjira mu ikipe ya Rayon Sport, na wundi bamwita Ndayishimiye Eric Bakame, wakinira mu ikipe ya APR ku ngoma ya Ndori Jean Claude. Bakaba barahatanye, akajya ajya mu izamu umwaka umwe, undi mwaka Ndori akajyamo. Bamaze kubona ukuntu bikomeje kugorana, umwaka umwe yicara undi abamo, aravuga ati ngiye ngomba kujya ahantu nkina, ajya mu ikipe ya Rayon Sport. Ibi byakurikiyeho ni amateka yabaye mu ikipe ya Rayon Sport. Yifashe gutwara igikombe cya shampiyona, ayifasha kujya mu matsinda ndetse no kuyarenga, bakomeza bajya muri 1/4 kirangiza. Yamaze kuba aza mu ikipe ya Rayon Sport nk'umutoza w'abanyezamu kugeza kuri ubu ngubu, akaba yamaze kuba ahabwa amasezerano y'umwaka umwe. N'akazi yaramaze iminsi akora mu ikipe ya Bugesera Football Club, ikaba yarayimazemo iminsi ari gukora akazi ko gutoza abanyezamu. Akaba agarutse mu ikipe ya Rayon Sport, yabereye kapiteni, akaba anayibereye umutoza w'abanyezamu bayo. Akaba umwe mu bagabo ba mbere bamaze kuba bamenyekana bagiye muri staff technique y'umugabo witwa Lofty wavuye mu ikipe ya Mukura, akaba ari umutoza mukuru umunyatunisia w'ikipe ya Rayon Sport kugera kuri ubu ngubu. Akaba ariyo nkuru ikomeye yari irimo mu ikipe ya Rayon Sport. Indi nkuru twagarukaho mu ikipe ya Rayon Sport, biravuga ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba ibona amafaranga, yatangiye gusinyisha abakinnyi batandukanye. Nubwo abakinnyi batari bajya hanze ngo havugwe, abenshi bari kugenda basinya amasezerano, dore ko habura n'iminsi itarenga 10 kugira ngo ikipe ibe yatanze urutonde ntakuka rw'abakinnyi bagomba kuzayifasha mu mikino nyafurika ku rwego nyafurika muri rusange. Ni ikipe ya Sport ivuga ko yamaze kuba ibona amafaranga, yatangiye kugenda isinyisha abakinnyi. Ikipe ya Sport igifite akazi kanini ko gusinyisha abazamu, gusinyisha umuzamu wa mbere kugera kuri ubu ngubu. Igomba kuba isinyisha abakinnyi bo hagati, ifitemo n'abakinnyi bakina imbere bataka. Ariko imbere ya byose abo bakinnyi igomba gusinyisha harimo abanyarwanda benshi, kuko nicyo giteye amatsiko, kuko mu ikipe ya Rayon Sport harimo abanyamahanga benshi. Haracyarimo Pasi w'umurundi mwizamu, harimo muri defense abasenegale 2, hakabamo na Prince Musore basinyishije, bakaba ari abakinnyi 4. Abo bamaze kuba abakinnyi 4. Hakabamo Richard, hakabamo Paplay, abo ni abakinnyi 6 bari mu kibuga, bamaze kuba abakinnyi 6. Hakabamo Faringanye, akaba 7, bakaba
ari abakinnyi benshi ikipe ifite b'abanyamahanga. Twibuka na nyuma yuko bajya gukina imikino nyafurika ariko bazagaruka bakina hano mu Rwanda hakiriho cya kintu cyo gukinisha abakinnyi bari limite ku mubare w'abanyamahanga bajya mu kibuga, kandi iyo ufite abakinnyi benshi muri squad b'abanyamahanga bahembwa badakina biba ikibazo cyane, naho baba bahembwa menshi ariko hakaza kuba ikibazo cyo kubishyura no kubona uri gushaka kwishyura umuntu w'umunyamahanga utakina uba uri kuri benshi bikaza kugenda bigorana. Ikipe ya siporo rero iravugamo abakinnyi benshi batandukanye bagomba kuza kuyerekezamo, ariko icy'ingenzi gihari ni uko yamaze kuba ibona amafaranga yatangiye kugenda isinyisha, kuko hari n'umukinnyi yabonye mu mikino ya Esperance Cup yateguwe na Cyucyuri, umukinnyi mwiza yamaze kubibona igiye gusinyisha ngo ukiri mutoya cyane, n'abandi bakinnyi tuzagenda tugarukaho, ariko icy'ingenzi kuri ubu ngubu ni uko yamaze kuba ibona amafaranga. Ikomeje no gushaka ko yubaka staff technique yayo kugeza kuri ubu ngubu. Bivuga ko umutoza Lofty yamaze kuba anabona umwungiriza we w'umunyatuniziya, yamaze kuba abona ugiye kuza gufatanya nawe mu ikipe ya Sport. Byinshi byavugagamo bagiye gushira imbaraga muri iminsi 10 kugira ngo babe bamaze kuba babona staff technique yuzuye imeze neza, bafatanyije Tadeyo nka perezida w'umuryango wa Sport ndetse na perezida wa board Muvunyi, bafatanyije kugira ngo ikipe ya Sport yiyubake izakine umwaka utaha w'imikino ihatana haba ku mugabane wa Afurika ndetse na hano mu Rwanda iwacu, cyane ko ari byo biba bigenda bivuga binategereje mu ikipe ya APR. Aho murabizi ko yamaze kuba isinyisha umukinnyi byagiye hanze na chairman yaje kuba abyemera, ni umukinnyi w'umugande bitwa Ronald Sekiganda ukina hagati mu kibuga, n'umukinnyi mukuru wari umaze imyaka igera kuri 4 mu ikipe ya Villa Sport Club Villa mu gihugu cy'Ubugande. Yamaze kuba asinyisha, chairman yavuze ko yasinye mu mezi 6 atambutse, bivuze ngo yasinye mu kwezi kwa mbere. Ni umwe mu bakinnyi y'ikipe ya APR. Indi nkuru igezweho n'umukinnyi w'umunya Burkina Faso w'imyaka 21. Uyu mukinnyi n'umukinnyi umaze gukina imikino 4 mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, n'umukinnyi ukina nyuma ya rutahizamu nka nimero 10, n'umukinnyi umwe mu bari kuzamuka ikipe ya APR yabonye imurwanira n'amakipe muri Tanzania. Bivuga ko harimo Simba ndetse n'ikipe ya Singida Big Stars yarwaniraga uyu mukinnyi, umwe mu bakinnyi beza bakiri bato y'imyaka 21. Bivuga ko ikipe ya APR yamusinyishije amasezerano y'imyaka 4. Uyu mukinnyi yari umukinnyi w'ikipe ya APR, bakamwita umukinnyi akayitwa Meme, akaba ari umwe mu bakinnyi beza bo muri Burkina Faso, wanabaye umukinnyi w'umwaka mwiza muri Burkina Faso muri iyi sezo itambutse. Akaba ari umukinnyi bivuga ko agence yari yabarangiye umukinnyi bita Watara, ari nayo yabarangiye uyu mukinnyi w'imyaka 21. Akaba yasinyishije amasezerano y'imyaka 4. Akaba ari umukinnyi ukina inyuma ya rutahizamu, umwe mu bakinnyi bavuga ko ari beza cyane bagiye kuza gufasha ikipe ya APR mu mikino nyafurika ndetse na hano muri shampiyona muri rusange. Nyuma y'uko ikipe ya APR n'ubundi twe twamenye ko yabonye umutoza, ikaba yarabonye umutoza Taleb w'umunya-Morocco wasinye mu ikipe ya APR. Abavuga ko ari amasezerano y'imyaka 2 yamaze kuba asinya muri APR, akizana na staff technique yiwe, akaba nawe yaramaze kuba agera muri iyi kipe ya APR nyamukandagira. Atari byo gusa, ikipe ya APR haravugamo inkuru y'abafana ivuga ngo ni ikipe ku ivuko, ni siroga bashizeho ko ikipe bashaka ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 hazari ku munsi wo kwibohora. Bavuga ko bashaka kuzajya kwizihiza imyaka 30 iyi kipe imaze ivutse. Ni ikipe tubize ko yavutse mu mwaka w'1993, ni imyaka igera hafi kuri 32 ikipe imaze ivutse. Yavukiye ku Murindi w'Intwari, aho akaba yari mu karere ka Gicumbi kugera kuri ubu ngubu. Akaba ariho iyi kipe yavukiye, ngo bagomba kwishyura ibihumbi 10 ndetse na komite yari bakazajya kwishimira ibyo ikipe imaze kugeraho, ibikombe bigera kuri 22 imaze gutwara bya shampiyona, bishimira ibikombe imaze gutwara no gusobanurirwa amateka y'imvo n'imvano ndetse n'amavuko y'iyi kipe ku Murindi w'Intwari. Hariho n'amateka wajya kwiga n'undi wari wese yajya kwiga, aho igihugu cyacu hamwe muho igihugu cyatangiye kubohorerwa mu mwaka w'1994 ubwo baberaga jenoside yakorewe abatutsi. Ni hamwe mu hantu bifashishije, ariho His Excellency w'u Rwanda Paul Kagame yari afite igicumbi cyangwa se yafite indashye yari arimo ubwo babaga bari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Bikavuga ko ibyo ngibyo byose
abafana bagomba kuzatanga ibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 bizaba birimo kurya ndetse n'umwambaro bazambara kuri uwo munsi na entertainment, ndetse no kuzaba basobanurirwa amateka, bakajyamo imbere bakasobanurira byinshi, bagasura ingoro, bakishima, bakanezerwa, bakishimira imyaka 32 bamaze hano mu Rwanda, bakaba bamaze gutwara ibikombe bigera kuri 22, ndetse bakanafatanyiriza hamwe kwitegura sezo itaha y'imikino. Mu ikipe ya APR kandi haravugwamo ko yamaze kuba isinyisha Pasi kuva mu ikipe ya Polisi, iyo ni inkuru imaze kumenyerwa. Hakavugamo Haji kuva mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Bugingo Hakimu nawe kuva mu ikipe ya Rayon Sport, even n'umukinnyi witwa Ombolenga Fitina nawe kuri kabiri kuva mu ikipe ya Rayon Sport, nawe akaba bivuga ko ari umukinnyi wamaze kuba aza mu ikipe ya Rayon Sport. Akaba izo nkuru ziri mu ikipe ya APR kugeza kuri ubu ngubu. Ikipe ya Polisi yo inkuru ntago ari nyinshi cyane. Ni ikipe ya Polisi, amakuru ikipe ya Polisi yanyomoje ivuga ko umutoza Adi Erad Mohamed batari mu biganiro, ariko yo ahubwo itangaza ko mu minsi iri imbere igiye gutangaza umutoza uzaba ufatanya n'ikipe ya Polisi mwaka utaha w'imikino. Bavuga ko batanafite gahunda yo kugura abakinnyi benshi, dore ko bafite abakinnyi benshi bamaze kubatandukana n'abandi bakinnyi, ariko ngo baracyafitemo n'abakinnyi benshi. Bazanibanda kugura ku bakinnyi bakeya b'abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga, ariko batarenga abakinnyi 2 cyangwa 3 mu ikipe ya Polisi. Yamaze kuba yongerera amasezerano abakinnyi bagera kuri 3 barimo Nsabimana Eric Zidane wongereye amasezerano, bivuga ko ashobora kuba ari umwaka umwe kubera ari umukinnyi mukuru. Bikavuga ko umukinnyi witwa Mugisha yamaze kuba nawe yongerera amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Polisi, ndetse na Ndizeye Samuel nawe imyaka 2 y'amasezerano mu ikipe ya Polisi y'igipolisi cy'u Rwanda, akaba nawe yaramaze kuba yongeramo amasezerano. Ikipe ya Polisi ivuga ko nta chance nini ifite yo kongeramo abakinnyi, yari ikeneye kugumana abifite ikarekura bakeya, barimo abakinnyi nka ba Peter Agbrevoire yarekuye, akaba ari umwe mu bakinnyi yarekuye ba Abedi bamaze kuba batandukana n'ikipe, n'abakinnyi bazwi batandukanye n'ikipe. Pasi akagenda mu ikipe ya APR, ariko bakaba ko nta mukinnyi bazashiramo hagati, kuko bagifite umukinnyi witwa Shami Karno ukina hariya, umukinnyi witwa Shami ukina hariya hagati mu kibuga, ndetse azafatanya n'umurundi nawe yamaze kwemera kuguma mu ikipe ya Polisi bita Henry Musanga wasoje sezo ameze neza anavuga mu ikipe ya APR, ariko bakaba baramaze kuba bagura undi. Nimwe mu bakinnyi bazaguma muri ikipe. Baracyafite Ani Elija kuri attaque nawe asinya amasezerano y'imyaka 2, umwaka wa mbere arangiye, ariko aracyahari mu ikipe ya Polisi. Muhajiri aracyahari, Byiringiro Rage aracyahari, bivuze ngo barashaka no kongera amasezerano. Onezime Rukundo umuzamu w'ikipe ya Polisi na Pasi aracyahari, nawe bakuye mu ikipe ya Bugesera umuzamu, bivuze ngo nta chance nini bafite. Icyo bashaka n'umutoza uzaza agafatanya akareba abakinnyi bahari, agahuza abahari bagakina ikipe ya Polisi, kandi ngo iri seri y'umwaka utaha w'imikino irashaka kuzareba ko ihatana ikitwara neza hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Indi nkuru wamenya ni ikipe ya Bugesera twagarutseho, yamaze kuba yongerera amasezerano Kamarade, amasezerano azamugeza y'undi mwaka, nyuma yuko yarajemo ikipe ibura amezi 3 ngo sezo isozwe, akayifasha kuguma mu cyiciro cya mbere, sanze ku mwanya ukurikira wa nyuma, akayifasha kugera ku mwanya wa 6. Baramushimye bamwongera amasezerano. Gahigi President biravuga ko atakiri umuyobozi w'ikipe ya Bugesera, yamaze kuba yegura mu ikipe ya Musanze. Ariho tunyarukiye, bamaze kuba komite yose yegura, umutoza yamaze kuba agenda, ariko mu ikipe ya Bugesera inkuru ivugamo nuko ku itariki 23 hazaba inama y'inteko rusange izahuza abanyamuryango b'ikipe ya Musanze, bagatoreramo komite nshya y'ikipe ya Musanze izayobora ikipe umwaka utaha w'imikino. Akaba ari naho nyuma yuko baba bamaze kuba batora komite bahita bamurika imyenda yabo nk'ibyo bamaze kutumenyereza, ndetse bakanashiraho gahunda y'uburyo bagiye kongera kwiyubaka, bahereye ku mutoza ndetse n'abakinnyi bazabafasha muri season itaha y'imikino. Akaba ari iyo nkuru mu ikipe ya Musanze Football Club, akaba ari nibyo byavugaga muri ayo makipe yombi twatugaritseho mu makipe y'umupira w'amaguru. Ikipe ya Kiyovu Sport biracyari aho ngo baracyashaka uburyo baterateranya amafaranga ngo barebe ko umwaka utaha w'imikino ikipe yazabasha kubaho. Barashaka kuba bakeguza komite, ni bimwe muri options zihari ko bakeguza komite, ikipe ikaba yatora indi komite ikabafasha kubona amafaranga
bakishyura imyenda harimo ya miliyoni zigera mu 160, bakaba babona ko bazakishyura imyenda FIFA ikabafungurira, bareba ko babikora kikare FIFA ikaba yabafungurira, bakareba ko baziyandikisha, bakaba babasha kwandikisha abakinnyi umwaka utaha w'imikino. Kugeza kuri ubu Kiyovu Sport ntiyemerewe kugura umukinnyi kugeza magingo aya ngaya, yakinisha abahari, yazamura abana bari mu academy, biragoye kugeza kuri ubu ngubu, yasurvivinze mu buryo bugoranye. Iyi sezo itambutse ikinisha abakinnyi batoya ndetse n'abandi yari ifite bigoranye kugeza kuri ubu ngubu, akaba ari ibyo twaba tugarutseho mu ikipe ya Kiyovu Sport. AS Kigali nayo ntago ibyayo birasobanuka kugeza kuri ubu ngubu. Bakomeje bitana ba mwana mu birarane byinshi bigera ku mezi 6, barimo abakinnyi ndetse n'abatoza amezi 10, bivuga ko babarimo bakomeje kwitana ba mwana. Umujyi wa Kigali ko ikipe ari y'umujyi wa Kigali itari y'umujyi wa Kigali, abayoboye ikipe y'umujyi wa Kigali mo Shema Fabrice na komite bakavuga ko ikipe ari y'umujyi wa Kigali igomba gutunga ikipe yabo, ikabaha amafaranga, bakareba uko bakishyura imyenda, ikipe ikazabaho umwaka utaha w'imikino. Nibyo biri muri shampiyona yacu. Mbere yuko itangira ku makipe yacu, dutegereje kuzareba ukwezi kwa 7 kwageze, nibwo amakipe yose akora pre-season. Karandiri yamaze kuba Ferwafa iyisohora ku itariki 2 Super Coupe zakinwa, shampiyona itangire ku itariki 15, bivuze ngo naho amakipe kureba uko yakiyubaka. Ferwafa licensing nayo yamaze kuba itangwa mu amakipe azabasha kubyubahiriza azakina umwaka utaha w'imikino. Bavuga ko uyu mwaka nta brague zizabamo, ikipe itazabyubahiriza bazayikora muri shampiyona amakipe asigaye yari yakina. Naba ari igiharwe bazakoresha ngo competition, ikipe yatsindiwe muri ma playoff ariko yazamuka, amakipe azaba atari igiharwe, amakipe yazamanuka, asigaye akaba ariyo yakina shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Byaba ari ibintu byiza cyane kuko amakipe tugomba kugira amakipe afite ubushobozi agomba gukina akabaho mu bushobozi bwayo mu buryo bushoboka, kugira ngo umupira w'amaguru ubemo competition ndetse n'abakora abatlete bakora uwo mwuga babashe kubona ibibatunga ndetse ibyo bemerewe babibone kugiye, ku buryo nta wikanga buri gihe avuga ngo uyu yaneguye, kubera ko ibyo byose aho bituruka nuko umukinnyi aba atabonye ibyo yemerewe ku gihe, hakazamo ibyo bibazo by'imishahara ndetse n'ubukungu butandukanye, bigatuma abakinnyi amakipe agenda bikanga mu buryo butandukanye. Tuvuye mu mupira w'amaguru, muri byinshi bivugamo muri iyi weekend haraza kubatangira imikino ya volleyball. Imikino ya volleyball iraza kuba itangira ya GMT izwi nka Genocide Memorial Tournament. Amakipe agera kuri 11 ni amakipe 13 yo muri Kenya, amakipe 2 yo muri Uganda n'andi makipe yo mu Rwanda, harimo n'ikipe y'abatarengeje imyaka 23 y'igihugu ya volleyball mu Rwanda igiye kwiteguramo muri irushanwa kugira ngo izarebe uko yitwara neza, kugira ngo izajye gukina imikino nyafurika, yabonye competition ifasha kuzajya kwitwara neza. Ku munsi w'ejo byinshi byagarutsweho, imikino iraza gutangira kuri uyu munsi, ahasigaye naho kureba competition ndetse n'ibindi byimirije imbere. Amakipe yose akomeye yo mu Rwanda arimo Polisi, irimo Kepra, irimo APR, irimo amakipe yose akomeye na za Rege yose arimo muri volleyball muri imikino ya GMT. Ahasigaye no gutega amaso ku bakunze umukino wa volleyball, no kujya kureba umukino bakunda, bakareba byinshi bitandukanye zaba birimo kuri iyi mikino ya GMT igiye kongera kuba ku yindi nshuro. Ni imikino imaze kumenyerwa hano mu Rwanda ko ari imikino iba ngaruka mwaka. Ikindi twagarukaho ni imikino ya basketball, imikino ya playoff bayita Bet Power Playoff, akaba ari umuterankunga mukuru Bet Power. Ni imikino igarutse nanone ku nshuro yindi, ni imikino igiye gushakamo ikipe izatwara igikombe cya shampiyona, ikaba yabona inzira iyijyana muri bare umwaka utaha wa 2026. N'amakipe yaryohewe ndetse cyane, amakipe yaryohewe cyane mu mikino itandukanye. Ni APR iri buze gukina n'ikipe ya Patriot, ikipe ya Rege ikina n'ikipe ya Rege ikaza gukina n'ikipe ya UGB. N'amakipe yombi yiyubatse ameze neza cyane. Amakipe agomba gukina imikino, itsinze yagera kuri finali zizakazakina izatwara igikombe kuri finali, ikazakomeza ijya mu mikino ya bare. Ni imikino 7 amakipe akina arushanwa kugira ngo itsinze imikino 7 bwa mbere, muri iyo mikino 7 itsinze 4 cyangwa se itsinze 4 yihuta mbere
bikazaba ikipe itwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Byinshi byo kwitega ku ikipe ya APR bahiga bavuga ko bashaka gusubira mu mikino ya bare umwaka utaha w'imikino, ndetse na Reg nayo ihiga ifite n'umukinnyi mwiza w'umwaka wo bita umunyasenegale Jean-Jacques Boissy, na umwe mu bakinnyi beza b'umwaka ba bare uyu mwaka, nabo bagomba kwitwara neza cyane. Nibyo guhanga amaso, mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye na Charles Chabi, amahoro y'Imana abane namwe. Hasta la vista, shalom shalom.